ner mala ken yam nas dialen content bar wais ne ling Nuer online TV ka jan gwaseme angut kan konore rajdana balinga jan gwaseme yete jen o jin nywaka nasin ko kien atin kon gor kon ke la chub gwasneten gor kon ke de ko en wala ka shanka wal badak ka paikel ron kina daru wi jan dangro wi ngwan e dol macha dol Uganda IGAD wala mo cha jo dolen wini ajandan balinga jan gwaseme ala do shi kwartu ngwana ken shi ka wen ray dul kana mo ate ga tun ngwan bata chit bata go de yan kalinga gwa ka do badana dol ndiren chaw dol wichin wini ngum mi shi to ten ki ngum mi sha dol panje chul or no jin bi nyo nas ko kien ka ku subscribe ko de laratin gor kon de wo jam de kan chachu pasadana shit kamen shalinga tende ci ji gat jek ke shi ka teka dol ka pi kur Sudan etelle kueren shalke albranten tala de no shadol jen ngwan wi de rawdien chaje dol ji gatere wucha ka Uganda ka kwi kuren tokre wucha ka Sudan ere dol namo at kene gang andana de gang kuren tokre wucha ka Sudan tana doba dana de na de ka loka je ji humanitarian re wuchin wini doba dana de lok de tup ka je chaila do cha roje ma chaje la den re kare dul kana mo chateran la dia tuok kam Ethiopia kan Somalia chaje kegbo ka doba dana de je kapchong ka je ngai ka je en go gwase dana shi ji Ethiopia kan ji Somalia ti ka rach ke chikan mat chikan ya pin ko de ji Ethiopia de ka moch gwas medekan babur ken lasten teret si wa chwa na mo chwa janok nuon tema yen riekeratin is Somalia shikana nyok kana nyok mo cha togolo etermen togan tema ke jan gwasme awu cha ja kam nyal ka dobo dande je kapchongo je wo cha dewun yam ka je re wuchin are dul kana mo chala do chi kwar tungwan chi gotin kwara nyam kwar Uganda president Yoweri Museveni chawen re dul kana mo achala do shi kwar sa Sudan ni president Salva Kiir Mayardit chawen re dul kana mo ashi kwar Djibouti president Ismail Omar Wele chawen re dul kana mo ka kwar Somalia ni president Hassan Sheikh Mohammed chawen re dul kana mo ni shi kwar Somalia chawa chala do re dul kana mo wase dane shinawa chala do ken kwar Ethiopia ken kawa la kwar Ethiopia Minister of Foreign Affairs Ramadan and la mare lat ka kam wintin ko kien kamarin ke Ethiopia chala do kenawa shikan la do shikan bishop en gwas dul kanamo en cha dul ji gadre we ke Uganda ka shengol badak wala ka paikel ron kinda dara wi jandang re wan shikan la do en dobe dan chala ke je de lat ke je shi en dobe dan chalat ke je en dol dan wadul re we ke Uganda shikan la nono en kumi Ethiopia en kumi Ethiopia men show ka jere wichin wini kan te ka gang mutot ke ji Somalia ajen pen ka wa kan ka wa chanyo lad bo gwasme en go shikwar Sudan ni General Abdel Fattah al-Burhan cha pagba kan wa redol kanamo en General Abdel Fattah ajara Ramadan nyin ene emiti are wucha ka Sudan chala do jen kan wa kachi Ramadan en tika kor la commander dung Sudan mentaka Rapid Support Force chala do jen shawe redul kanamo ka Uganda men cha natural tene jiga chala do pa invite ni je ke shwal kanija partin kona la kwar jiga ka kwi mal kamen gor kan wode ben kamdien chala do shawe en commander Mamet Amdan Daglo Elias emiti ya chub redul kanamo ka Uganda ka changa diok en dol ka je en kwer dan en la kwer Sudan la General Abdel Fattah kenawa aka ken kwer Ethiopia ba mala foreign minister kenawa rewujen wini dungno chine kena kokien atin konti la jitar en chikwa chike Ramadan la jitar
gwanta General Abdel Fattah chewe ni Mohamed Hamdan chewe redul kanamo Ramadan en tek gang motot ke ji Ethiopia kwar Somalia ba chewe redul kanamo ba no kan kwar ko kiana ti kan ko chop chakula dono en manana ti dana tokre which kam Sudani dob dande je kapchon kaje chala do men chala ji gat ko shikan kwar RSF ni Mohamed Abdan Daglo Elias emiti chikane chol chala do mo ki chuong ki chagwa ken kwa dangaro wa shikane de shop ke kino wero shikan ka jaliure Sudan minyos no charge de chol wooden chol ke i Mohamed Amdan Daglo Elias emiti o kan kwera nyam ne Abdel Fattah ken we en rei dul kanamo man cha chol e IGAD jen le dande linga jen gwasme kenten kontin chala do shi gwachen wini rei dul kanamo redul kana mo gor gana do badana de mal de jen ka je ki de wje secure ka je IGAD o de written corner talk de ka kap chonge de jen roja dana chalat ka kwiri ka mananen chichro da lat ki ke kwidul ka man chawdul re wche ka Uganda paran kona la kwar Africa name jen dana de kon lat ke jen gwasame mi jira ma jidit ka jen channel ma de jen o jen nyak nas ko kien ya te kamal bye